kan channel la kan lo lom le vek chewa tun chuma hianin heng kan thu ron chia le kan ti chwa achang hianin ama min ti sak to chin angin comment mi lo nu cha sak ula tin mi lo like sakamin the der sak chin tu te ne na po thinlung te kin lom thu kan han soi le bokani e INREMCHEM lo ber ZPM SORKAR Zairemthanga chia kan ti pung do nim ni nai lo ve pu wan lal hlana minister in lo ti to a ma se kum khat po an SORKAR ma in tui al thei cha chu apung nga la hemiti punan pas wal hian councillor le corporator te hlo chu ale thum bor vela ti pun nga lani cha ti pun shim hi social na tur om lo ma se kan ti pung lawang an ti wang chu social kan ni jok ti khasha ila INREMCHEM kuma puang ve si advisor to CM minister of state rank pek te MLA ni mi alo MOS rank pek te SORKAR in a roi to ni lem lo secretary le joint secretary rank pek te OSD to CM post siam te PA lo level 4 achanga level seriati pun loi te board chairman lo 400% lo yati pun te chuti rola bu 5 man ti pun hloi le si te kan shat phak china kongpui chat lai ber kan tong si te hian lungati oi lawani SORKAR ma sa te khapu reng pu an ngai lo an chalawa an tla dai to an chalawa an thu tia man ti hlo tling lawa chumi shereng chunga SORKAR tu man nia an tling reng boka SORKAR ma sa pu char char duratling an ni lo ti tak taka chuan kum masalama press conference meu kowin MNF SORKARin July tha thleng po a zirlai bu an sem kim thei lo awangin an dem thu an soya ZPM SORKAR point an lo sem thei chuang reng lo an chuan lamber la adik lo ti fin fia avek ani zui heti khopa an ma ni party mi le sa du saka suman man hiau lai hian samagra noya thokte chuan thlathum zet lon la to lawa kasha swal lo chuan an bech dumbbell tum an thul le theinan thlakhat lo lek chu pe kan tum ve ni ome thlai thai leina turata na cheng vai bel cheja som anda wang te po kha an mang chuang lo boka rol le mai tur po in han pot zep se ti tere ru alo oma samagra noya thokte an lainat om lutuk to thlathum nuwa thlakhat lo lak chu man lo ve takani SORKAR na thok nget le lo tam fe zok te po in ni thum le ka lo an lak lai chuan an phun man thina nia ani em lawani samagra noya thokte din mun hi anduna chuan SORKARi a in ren lo viau ti chu achunga kan soita ka po khian a chiang viau an soi anghian an om lo reng tun kan SORKAR hi Asian Development Bank atangin sum kan puk don nemni teu lo mai ti chung si in universal healthcare system an man tura ADB te tel lo chuan suman nei le silawa kan ngak top mai chu ni hi healthcare masa an ti top to si nen SORKAR na thok ve lo tan chuan amang an thak te nia takani em chu ka shelawa CM mamo atan motor thar pathum an label to ni in thu athanga a motor thalak nen an tar langa a takani nga chuan amak ti hian a soifya zo lo hialang kar pakhat bak nei lo dur le kar man tawa chuang ve lo tura in tiam khani tlata Mizoram hian SORKAR tha hi kan phulo ve shim te po ni mai theiani CHHIAH tax LAK RAMCHANGKANG po ANLO tin sa US in tax petrolawa changin US dollar billion 1.3 amulet tulayan Mizoram le India SORKARin mipuya changa CHHIAH alak dana mipuy phunri aring thin hleya abikin ke ni tlang mi tribal te chu tun ma atangin CHHIAH choi ngai na tur tam taka all tier kan ni thina wangin union territory atanga state kan ni chau ve nuwa po SORKARin tax alak chau dana kan she thiam lo deuh thin ni inalanga ma ni ro in rel sak theina state SORKAR lo ni ve tak reng ruanga chuan tu political party po in SORKAR ni lo siam se ma ni in chom in rel bol na le tun nun chau nan tax si chu anlak zela tol don ani mi puite thinlung po tu na changa kan lo in bua sai ve je langai September ni rukhan khawelaram hausa le thilti thei berangai America me upo in tun na ya tax pe momal lo te hne na chingin US dollar tluk le ding on pakhat point paruk loi che an muleti US Treasury Secretary Janet Allen le Internal Revenue Service IRS Commissioner Danny Werfel ten IRF campus Austin Texas State antlo na an puangani Joe Biden an White House aron lwa khan Biden admin chuan mumal taka tax lak le pe chalo te hne na changin tax thataka khon la khom tumin Biden signature Inflation Reduction Act ti chu climate healthcare le tax package atan
sang ni som ni pani khan siamania chumi chu IRS agent hauten bo zui zelin mi hausa tax pe chalote chingin US dollar 1.3 billion loi an muleta ani kumsang ni le som pakwa khan Janet Allen chuan American mi hausa te atangin tax mun nga chena mun khat lu tu rangai chu pek lo ni ina soya mi hausa nei nung zok den tax an pek tha chuan American minaran te phorit an chok jang khai theyani ati tun hwaya tax an la khom zawza hi US dollar makta dwai khat nei chin le US dollar noi somni panga la lu chin te hne na changin ania mi hausa mi singni sangkhat atangin tax to US dollar makta dwai za samsari pani an mulet ni in AP News chuan aziak Internal Revenue Service te hian me puiten ani tur ang takin tax an pecha MT an chui zuya IRS agent hian millionaire sangkha zaruk te chu an sumlak lu te an chui zui sakani mi hausa mi singni sangkhat ne na chingin tax to US dollar makta dwai za samsari pani zet kumsang ni le somni pali chungin an lakhom theya he hi kumsang ni le som pasari atanga ani tur ang taka tax pemo mal lo te hne na changin ani Internal Revenue Service IRS haute thilti le na tho dan uluk tak kalo en thla a chui zui polan oma chungmi te chuan IRS chuan an na tho tur an thok cha in an thok dikem ti an vila chungchu National Taxpayer Advocate an ni a chung IRS watchdog pol te chuan kumsang ni le som pathum khan IRS chuan silaiking agent zaruk somret pakhat an nei ati IRS te hian kumsom dang local turatan tax ringot US dollar tluk le ding on som nga zet mu thei anin be sayani IRS thilti dan chik taka le ngun taka lo thlir thin tu IRS watchdog ang pol te hi keini Mizoram department shang lo chika an thilti dan lo en thakhiau tu achul angzela mi puite sha ta puang chhuak thin pol te hi nei ve tu ila department tam takhian achak pha in kanram le hnamin achat pha in ma ason pha theyangem AP News zakdanin IRS te hian ol sam taka mi puite chha an pek theinan direct file ti an siama chumi atang ringo chuan April sangni somni pali khan US dollar makta dwai som kwa zetan muletani tax lak le lak lo hi mi puite zinga po ngai bena hlo hle ya US a chuan mi puiten tax an pen se ma political party te po in vote zon nan awhla bera an mang fau chin Republican hauten tax lak claim an soimoya Donald Trump chuan akhing puinu Democrats Kamala Harris beinan Harris atling chuan in lak lu chin chia enfia turin IRS agent singret sangsari in an pung chawang ati Republican Party chuan tax cut an sei warani President Barack Obama hunlai sangni som pathum khan IRS chuan political group te chu an sumlak lu tax choitir lo ti dan chu zirchang turin party shang Iowa committee an lo siam to ani thubel Mizoram state hi kan pachesia tu political party po in sarkar na lo siam se ana thok tu de enkol na tur le development ti nan suman mamo fek zel dona chu wangin mi puiten chha tax pezelin sarkar chakle thil ti thei state house kan lo ni ve thei nan tax pe kwar ve de bang u chu ti chwa mi puite po in politician le sarkar na thok ei ruk thei na laka hwa thu ti chengamin mi puite sum tho khom ti chingpen thei na laka veng tu tha kan lo ni thei chau don ani city larin oma